mala je kot je lar mala jen time me ko ban da roi ko ba balat lesson dan da kon ka lesson an badak dina wala ko la da like ko je ta kan kel ka je ta ga kel bo ko jen wala shi wo kon yo je kon na ban mat jo ko na me gwa je me jo kon ha jo da kon ka lesson an badak din ja san lesson dan ja tanyo katuk lungini ja gor covenant at Sinai katuk nuora ja wogu gwach ka Sinai ta kon ka Thursday dan ja title ja gori katuk lungini ja gor the law has God's promise for us. Then katuk nuora ja wo ngutin la yajni kot kidan ire ngutin chu kotra yaj kidan kan kono nyam pana pa kon ho nyeti der kon ni chukro so kon ne weda penga sa mo kwatin ko le ne tata loy gojin ko yuba gojin ko no ko na ne yob kal ko ni no gwa kel bune mat wadin jo ke sho ne yobten ka ne jab ne sham ne shop ti dia lo kan do du kan go do telemi ko amata kan ni don di ne ganga de no shi ne nok ko je bani mon ci lu kida wadin ti je ko bita kan kel ka jaro ko to balada wore ida ko din ko ni kreda tan kel gat ko to ro jamani no bita garin mi je kan tin mi bi kana reta ga per ne ga adwar ko ka bona ni cha te yiti al chudu kat ko ngwaro amen waju ko banore ni jadan jan jogo me roi kon ke lue kot cher ke lue kot ke mut kot ke guk kot an covenant e chu ko ngon ka sai na in kon ni ja kam Moses chu kon to kan na quarter me alo chere jale jel ga Israel ben yarar mane me chigi chup ka sai na ta to kon ka sai na gwa bu ko to kam mut ki guk mune ko to kam ka sai na kan luek down well to la kon ke ngi kon ke so entama an lesson an ke Thursday cha Sunday cha lat cha man cha ko lat ni e kan roi no kot ki kan low nyin kot wa kan cha ta den ka promise ko kon mi chiro dwor chi lat la ro do yaji alo na mabalat cher ka gerier ju ko ro yaji ko bagalat kariete ja ban kon so mo ko re dan bana kono to ka bana kuin bana je ko ke tuk de kon ga question but bana wo ko man da rame goro bu kuin da wo kuin ko man telo nga bible to mo re ma bel bol ko men but bi di kuin ko man jirom en jirom chapter ndio dien bio kan ka ba jandaro wona ka jandaro do won so ntama cha Paul taban jaro ke roman cha wo Paul ntama jen che lat ko no wona ne chi ko nda makan ka kamone e very clear ga jaro mo jeni talam nda makan ka kamone te kamone te la 10 commandment talam nda makan ka cha kon ku ti jo wona ne chawa ka kan ngot mi chi kan kon bu kan ka daga kula de de ta ka da Paul chala ro chi kon bu kan ka kamone ngoda wal chi kon bu kan ka chawa ku mi chi kon bu kan ka la dien bu kula ngore ta ka da gen ko sone cha te kon ka jan time me to kon tin so mu kon ko ji yo kan mu da wal ka ro ino ko ti ko ko mon alo wo mu bu ji ka ku ne ka kalkale die gu jo ne
tele mi do ro lot me de ma pare ide ke jukot ko to ma mi char ko ne ci pola la ro na ntaram ba kan ka kamun da lu no ne ne ngot shaka wo cha wono ngot kan ko ngot ko te gwa me che gotin ne wone ne en ngot kot shi ka mama bat amma ne me buñ mo na me betugo buñ mo ta kontena ya waka la dien ken ngoda won la dien mu kie ken ka riri ko dra ya ke la dien mu ja wona ne te gwa che gotin ko ma pol ja won Jesus kie Christ ajen pengun and Christ kula point de Jesus ajen la gola kie ajen ku ngutlo ne je so mu te la ron Christ a pengun lo don wona ne Christ mu je ban ci ngot ci ko to ja wono ci je o che goro Christ pengun bi je ko roman che ko wal be kan ga ban wal shallo ne je en wona ne Christ mu je ban ba ngod ba ko pon Jesus mu je ban point kana ngot kana ka wo kana ka cancel ko jen point en Christ ba jamulen ngot je ka sacrifice ke je ki me kan na ke je kana ngot kana ka cancel ko ja sacrifice ngot wakan ka mi jel ka je ke ki Paul je roj ajen ngot bige continuous ki bige endure ajen ngot chaka bo kapchong ka ban Jesus ajen ngot bu ko woko niam biya kwen korom jirom choko jok ka bas janande gude ken biya nyo jiko jikronsen niam choko boro ka bas walbongwan bukon nyo kwen baka Galatia 5 biya kan ka baken tawo Jesus ponde me chede wi mon me ngot choko gwor ani ki kono jangre Bible ani wo Jesus ni Sabbath la we lo akot ka Sabbath wo pa ala wo che Sabbath che keep mi chukula bana won tama kan ji kwar Christian tama cha Sabbath cha ger na pal ko yem la badam ponde Jesus ko ala pal che Sabbath che keep che mention ka to wana long ka New Testament kiere lanika mete wi mon wana me ani wo tele lok mi che tele chawo Jesus me beke chawo che meaning dungoni che unlock alago tawang dan che bele pe jene ko la raje ge parse jene ko te kon ko la de ka Sabbath ba ko jo wa engu to le Sabbath kane te ko to wi mon kan lo ko ki kan ngut gu ko ki kan commandment ko kan gelen kap kan ka kap dien mi la kap tradition la chawo Jesus be belem no wang dan ko bo kon non meaning dien ko kan ngodial ku ko point ke Jesus ki ngodial ku ko lo ni Jesus che la ro ne to win mo ne me to wan nyal kan pin big but an ngut ko ki ka wan ko dan wal tel me babaten do wal bela to je wona ne ngudi shi ko to ko ban Jesus che da me to a clear Bible ngot chi ko to a clear Bible Jesus che ngot che ko be ki che ka kap kon ju kwara ngode pago chi kon ngut ko na ka ban jal ke jale chi jal ke Jesus do mu gur kon chi ni Jesus ban ngot ban ka kap che kap chi Jesus ka ko mi ju Paul la ro ne ngot wala chicken kon bukan chelu no ne
chu kon ngot chu kon ko bukap mi kon jeng ni Jesus ken nyam yo ngot bi ko bana koch bad mukulu wona ne ka bu ngot fe mele di pare size ku ken Jesus na ken Jesus ka ken ka ngot do ngot bi ko bom ko ngot chiga bilat karing chiga da longa lene karing mi jirano wa shi da mulong wona ne shiran bi nyir ram mi jilit ko mi je be nyir di rande yenak de sabal de tol mi bodnak di kwal but mi te ye kot mi ci Jesus mi ci gor ka ne ma ci wara yidu do te di altani yero lon ka gangare di jan lot ka ne mi te le Jesus ci ngot ci ka da lon ka ko an kan Jesus kan ci ngot mi te ram ci la ro ba Jesus ba ngat ba kan ga je lo do ba kan kam ci wona ne ba kam ngut Jesus ci ba ka do ci ba kan kon tuk du ram tatin jen Jesus mi gui kon ga kan ngot jaman cha wa shu ko lu shu do ku ji wona ne de general ko Jesus mi bi la ro wona ne ngan shaka ko mod mu ko le ko ngot mu do mi ene cha daban do wana mu kon ko char kan ngot bu ko na ngaji wona ne ci bible la no wo ngot ci gutu cha ko ngot kan tin badaram ko ngot lo ne jen Jesus man telaro ajala duobo ka jala tigo do kon ju kware kwana jingni Jesus kenya Jesus kono jigi ye ko do bare dan be character kon be chen chang ram ko kon ram nyer kon bu ko bloy dan yir ka liede ci kon be ngan ci kon be kaj kon ite mal te Jesus mi na ne tin mon ja ci ngi pat kana na nyer ga kana temper kana loose Jesus tere ita ga dan ko yede wotere ita ga dan bi kon te shalat bi kon kalat bad mo kon wolet kon jo pon la pon dan telum bi kon lon kalen telum bi kon lon kalen so jen to go la de jamo wona ne am pon ngono gora tele kan mano ji parsi ji kana won ci ga fe but Jesus pon de jala kan kono goro ka nganyam ati dia ba kam goro bana kon goro Jesus mala bab mala to duel en ci liwu jiyad gere ku dan kon dia jarwa dal ko en bo kan mo kono jek we kono kam yede we wora idan tel me kon dal ko mot ci kono tel fotu bana lelbo tel bom bana la to wo chan mudu ci jan ga ban ichan ga ban folo bi karo folo no ko rodien ko ci jinara mo dien ci ray du yoro ger ci caractère ci yoro ger ci roy du yoro ger ci char yoro ger ko tini Jesus ray du so go kujimo chwana char no mot chana ni Jesus kona kam no pon Jesus so kan waynu ko te cera promise ka kon kenyin kon muy ko lat promise bi jak man ci la ro ne no gur gan mor bi du jan yu mon do la jak mo lok be kam condition e kam sabas bo an woti chen lon ko te chen lon ko yo tit be je kam blessing ne tin ba ko chen lon ko so damare ka nyamare ko dan ko to ko mitek ko mi go kon ko mi bot kon wayne ga to chana jal kore chana wayne ga ling moj experience ara mo ka yema che experience ka je ko shoma ka je go wayne ka te kareida ajanta koromo ka kana do rado ban mo koro ngi ke wayne ka man do kana bana ngati do kana mana Jesus anu koro ko de podie man je ka pal wara jabo gan yesu ko so talani dit ko tin to wayne te payla te ko tin no jenjin kan ga jenduop jenjin tek wadin ngene yo ne ko panko ne lego chine dam no kap
But mi ci bare ci yedu ci no reida. Wadin mene lo jal reidu. Wadin teje ka ruwan titini. La da ka lem shuwal. Kat ka ruwan ko gwadin. Biko pot jin gan ko. Ti biko walinta. Bunga log ba ko ba kala reida. Rei la da ka reshi ngada. Yom ne gwadin. Jala ka nei ke. Kati nei. Tan ka la gad ko ni chui ka time me. Ni de ta ka rik. Ni de ta ka buat. Ni de ta ka juat gwadin tan ka la ta panken. Nin kuare shiban. Me shine be hel ka shine mo ke me ta cham ne. Shine kam te dial de ko ne. Gwadin ruwan ko buko wonya. Tan be kapchong yi mo na. Bilak boko je. Go boko je. Palaka boko je. Shodo gat ki yongwar. Amen.